akwa kankura mwathani bwa nontu itwendelete bwega na ngechokakia nkatho nontu ofisi yetu ya revenue kwethi botonia defaulters betu bara batumba kuria mbesha na unda stoka muno ndorio getha Kawira Mwangaza no women rep na ito mwailete airo mondo ndene Meru county nte expect Kawira gutuika kwina mantu ya onde ndonere goro ethiriki aterete kagwitwira andu no rendriwe no morawe kinya watu maira kuri wana mbe achie tu ira chiuthura nakua ku antu betu kankwendro bwira mbe achie tu ya cha revenue ira mwekoro chiringi 20 are ya rukirukira akende kirukiawe ayugumia mboka chiawe thoko na agende mbembe chiakie mbe chitu mayora renge tukomba wakura maruri yetu tukomba gwithirua kwenjura mbwao tukomba kuronyanda hospitali mbe chiri collector wa tinto itieta agurachio ito mwarenge Nairobi National Treasury nikenda tomba uchogirwa chio kulingana bura turitete bwana kuende Kawira Mwangaza rewe toka mereka barabara ukiwa barabara ete buiko na marinya nuiche wango mbura no mwanga yure no mwanga je ichentie na chienjoke ko wende otobati kwetho number 1 kwetho te kure ambe achieto chagothia barabara ko Kawira ndendro kwera we ro monda na we mwekuru achali ndene Meru county riambe achieto ili batikore wanonto nya onde mu biashara ndene tianye west etoka elie ngoye kwa mbucheri iramze njanyama indi ya license na mbeta ndi number 1 konsi nyakure akuo na nyathai we to chindane kenda kewa ke ano rurenge kinyera otantinde nonto ntendo chindo nonto imbichie de public servant de megwetha oni kinyimanto na ngebona kendo mwega nde sonja na nde enjo no rende de muntu muthuku ko Kawira we bishop kinyaku ambukuro awira we mwekoro mbueti wa otheri yu amuntu akwete ko wondre mweko ndastokere ndona ukurete nyothe andene Meru county na to mwekoro mutongerio kuambu ya kwena andu nonto wakwethe ogeta kwera andu ogeta tura iria ibo ndene Meru county rekoro tuikua ibo na tuikua tore yakawa buto kwetu mbecha chietete ange na Kawira Mwangaza ankwire ngabana gere ito ate kwendete kya women rep ngabana gere ito twaenjie ku wetho mutonga tonga buro kwenda ngabana gere ito ingabana athuri akura buro thuri ko wende wa mindset buro kwenda kwa anto perception yako na ngabana orichie thio woro mwako chinda na muguru na to me chinda na ya muguru kunde ne anja kuchinda na no Kawira Mwangaza onto kwere guru bonde ngabana no mwe ukiona bono ngabana kari imbi bochuna na ngabana we Kawira Mwangaza imbi bo etania noe no ndo muntu ena ngwekie wowe national government ono county government no ndo daro mbete ngabana oreka gyo ketha wa kweno the wa turairio the ande ne Meru county rite ngwe Kawira Mwangaza wa turairia ibo ndene Meru county nyakwethe kuambu ya kwena ndo we Kawira Mwangaza we bishop kwa mbere wa batinya kuromba tiwe tanto amba we tana bantu imagine wowe omerete we tanto bonde babande iko revenue kumegembe we tatiani na Meru nzima na bonde batu na 30% yande kawa yo me county wa beta amba Kawira Mwangaza ko bui muno ngorogia ba wange bonde kuri mu office yetu revenue Kawira Mwangaza ankwire mwario mwagu orende we na target yatu ika mbecha ikolekta uyeta no orende no jutu choka irwa renge orende tore kwenja barabara kendo tora ko geruma no gwa tutomba no eto gwa MCA na ngedi million 20 thaiwe na system million murongo no orende orario ntorongo bora botio kwetha mto kwetha ito allocate 20 million mwako mbere tiko mini no gete flow kario na ngwere Kawira Mwangaza no korongwa muno ogiwa ngavana na anga milioni manathato anga MCA million 20 ko to membe uni mwana no chire anyame chara kwe wori ogero ngware onde kwe bishop namba ya na kwe mwogoro te ko mereka we yo to mo chalo wewe te ogyo onde nyo choko to ibisha ture kuro anga ngwere Kawira Mwangaza watu mere kuro baba Meru bobo ora trongo ye kuro bathato obere uwe ngavana ya uwe sore kanga bana gwa sore ko oranete ngavana arete mbecho ofisi ko wende ogeritangwe ngwe ofisi egeritangwe yayo na bagyo besheriere we revenue na ko enforce bro ko bateri o enforcement ere no to muntu muthogu we muntu te kwenda ko besheria no achoko kathukia mwana itha yawe murega baichu ntukia narua kankuga batutore county assembly Meru twakorokire sheria ya kuri ogot na batutore county assembly Meru we tagetira twikirite department revenue kenda bomba kuthurania mbeche cietu mbache tira bachi ira bethairwa batagetete kenda yombo kinya na kenda tumba kuona mbeche cietu kuma national government no te muntu ndene Kenya ubati kwithirwa ati kuri ogoti ningari mwambo thirikari na tenda na Meru county yake ibona kinyora tere revenue KRA
njira ira beta kugira niyo mbesha beta inya bageta na auctioneer kenda bomba kujukia intobira bomba kulikaba mbecha ciao kankoria ugwa Kawira Mwangaza igwa manager oruga igwa manager baita TV na ituje igwa mwene baita TV na oruga mask yo ugwa Kawira gutumira te kunia Safaricom oruga were au ne Safaricom teku kunere ko utekuonania no kaja kwethera Kawira Mwangaza gutumira mask ya Safaricom kenda batu a Meru tomba kuona TV eku na TV seto chomba kuwata TV eku Madam Kawira then Safaricom inyayongwa ne batikweja ekamenya kethera gutumira mask yao kwe amantu jaku na batu tore atongere wa Meru County onde na kandu kagwa kanini mpenda yanguo na inde aga taxi mama mboga mwekorora kwendya marigo thokone na mukoro ora kwendya marigo thokone na ikwachi nambi kaba kugito goti ugwa ri mutongeria Madam Kawira obati kwithira ugwe kionaniria kia Meru no kenda kwethia ne kuroba tumira bothoku ugwa nande komba kwithira mfano jo muthoku kuri ekuru kubone batibati ikuthingata sheria ekuru tutibati kugito goti nonto simply we are women. But we are able women. Nekio ndo tuendaga ekuru ba empowered. Na da tuenda ku equalized na men. Ito badi go chena ni ngogera arume baita kinya batu itukomba kulita. Ntamurume drana kule ogoti. Hata sisi wa mama ito bati kule ogoti. Kenda to anania kire community kinyo tongeria no tumbe. Then ukethra ugwe Kawira Mwangaza ori to oni otere ogoti. Na aru otere ta kuma 2016. Na wanda tora yina revenue ekwagira mbecha ugo mwankana arwa wena almost $1 million Meru County government kwa uri ando tethera bena deficit Kawira le mbecha wotwa wena ndwa na agwe buruburu na waja wetu mbecha revenue tia kuganga anto bakiraito bara imbeje chaba kabati kodurania na last year ndo ananto bewe yewa kulingana nora muntu ari agogoti twanda kuona inyagwa we mutongeria Kawira Mwangaza ukire agwore ombere utekweja gwetwa ntukwekweja na ebia wabe barabara ya revenue bwega ukethira romo baraba kwewa kewa Madam Kawira Mwangaza au angeankweletea kwa Kwiira ya Meru na mbese cha revenue lazima ulipe ili sisi wa Kenya na wa Meru tuweze kujitegemea. Women rep ndio ndo kula kinyao nde mu biashara nika mu biashara karaka nini no kaba wawe mtu mnene wene nya TV eku mama Uni ndrea taxi na ndrea mbese imbinge mno ndrea KRA na nsoke ndrea County Government of Meru. Wewe kinyambese wewe tu ikindogo sana. Obatu kwethra we role model in this county. No spare handy kuria kwa tax county ye. Nonto we mutongeria na nokuelewa. Women ndea bwe kiongozi ya oni tweka na werone na twere antu ba Meru oma. Ureta kuthithia benchmarking America. Ueta kubwithia benchmarking Spain. Lakini kwera na ukweli mbese ira cionthi kumenyera itaxi ire mama mboga. Tutebati ukania utena nge thirikari yomba kuruta mbesa. Mushara yo aku yuongwa yuma ke tax. Korea wanambi mama. Kintu kira kene tomi umera kuma thai uwe obati kwethra inyote bati kwetera unenkerwa notice. Ekuria license. Tuinde ituise license ile wakuma January sana onto cia county mwisho swethera cia 31st March. Kinyo etera 31st ire kinya anjereria kuma January yabange ria tax yeku ria revenue no te mtu wakoria kioria